Sakwe sakwe. Sakwe. Sakwe sakwe. Sakwe. Kitenda wawili. Tega. Hago mwachicho. Hamwaone. Baenda euro. Nina katala. Hamuko naona? Mbona ni wengi hata eneo hapa? Wewe unaona? Omba. Kuja. Mmoja ambaye atakuwa asimama hapa toka salimie. Atangizia. Atie mikro. Uyu nguyu muramuzi. Muramuzi. Kaje kumusubiza na bari bwibwe na mutamuzi. Muramuzi. Uyu nguyu muramuzi. Abimbwire. Ntabwo arakura. Arakuze. Ngayivuge mwa. Amjambo. Jambo nyote. Mazina banyita Ite 3 secteur Lieutenant Colonel banyita Roger Hitimana Serebango. Abandurutse mu cyama cya SMC Barfa PC kwa Bigabo Kailenge. Yes. Aha. Muri kumumva ariko? Akomeze? Katurekera aho ngaho ibindi muzamu bishaka. Ngaho babwira ibindi mwa. Ikindi cyo mbifuriza narindi mu buzima bubi mbaga mu shamba. Bajaga batubesha ko ari amacakubiri ko dukwiye kugwana n'abatutsi, ariko ababyeyi n'abandi bantu baje badusanzibiriza batubwira ko ari ukubesha ko ari ubwoko bwose buvanze. Muri makeya ubwo nanje nkaba nakiri mu shamba naje gufatanya n'abandi. Aha. Ngo baracyari kuza da. Muza karibu tugiye kuririmba. Aba protestante ni bande nkanjye. Azabazana Yesu azabazana Yesu Azana, yes, Azana, Genda jyaho muri bundebe mwese. Sibyo? Hano murambona neza? Nahangaha? None bano b'inyuma barambona bate? Nyenzunguruka? Bari abamama bicaye hirya nibegire hano nshaka kubaramutsa, nshaka kubahobera. Abaturage ba Nyanza ari muri aho? Bwakere? Chamacha? Chaberecha? Mwanu wende? Muzuri sana. Amakuru yanyu? Turavuga mu Giswahili, mu Kinyarwanda, mu Kindane cyangwa mu Gihunde? Mu Gihunde? Oya. Abumva Igihunde bagire gutya twumva. None ngiye ko ndi umuhunde. Abumva Ikindane bagira hejuru turebe. Oya. Abumva Iringara? Aha. Ngo tuvuge muri Iringara.
Igiswahili? Aha, je ntacyo nzi. Abumva Ikinyarwanda? Inzi gikeya nacyo ntaho ngizi neza. Abumva Igifaransa rero? Nicyo tugiye kuvugamo rero. Nibo benshi. Abavuga Igifaransa nibo benshi. Murakoze cyane. Ndabona abavuga Ikinyarwanda hariho umubare mwinshi. Sibyo? Ubwo tugiye kuvuga mu Kinyarwanda, ariko turavuga no mu Giswahili kugira ngo n'abandi uko yumve. Ariko i Nyanzare nzi yuko abaturage ba Nyanzare bumva Ikinyarwanda, bakumva Igiswahili, bakumva n'Ikindandi n'Igihunde gikeya. Sibyo? Ngiye mfite amahirwe yo kumenya Igihunde, amenya Ikindandi, Igiswahili, Ikinyarwanda, Iringara, Igifaransa n'Icyongereza. None ngo turavuga mu rurimi twumvikanye. Noneho rero reka mbanze nshimira umuyobozi umpaye ijambo, Bwana Chef de Centre. Asante sana kunipatia neno na kualika wananchi wapata hivi wa Nyanzale ili waje kutupokea. Nagira muongee mumera bashi. Kama muhaye makeya